ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Umrupa Premium Meghalaya. Admission open for playgroup, pre-nursery and nursery. Angels Play School, Upper Lachimia, Shillong. Contact 98635 or 6009322 Bull, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Urang basnong juga snong nongsder Ribhoy District ba Jonas Lendam hakasan trik luber aratar pausan lepen pau juga ngolingo ka bakraw bad ongru ba dor basnong kam dan jing tip satya halo ka jing don juga karkhana shnak yat bean kini jing pinsha jong urang basnong ga snong nongsder kalong hadin bi kinong tray jong katan excise bat ki pulit jong ko nyam police station lepen long ka jing khandra bat kurup ru ya ka kyat bat ikitiar kyat bean blashna bean hakowi ka karkhana bean ka badon hakasnong nongsder. Halo kini ke jingja, kini ilam snong dalum da ke jingalang ke bakirki, benyekaran halo ke jingmi jong ke karkhana shnakyat bean, hapo pur usam jong ke snong, bakirpat ru iki bor jong ke an, ben pencitom da ke beting yek bidan keti haga di ke kam bean. Nakwa ban pensai ba halo ke jingmi jong ke kubor bagi sosial media, local news channel, hak baidai bet ke jing yokem, lani kata ke jing lab jangka penat jangka excise department juga di Ribhoy district ha ka jingdon jangka illegal liquor factory pok senong kejengi ngap diam bakalong ka basisya nga lengkap ka tim kejengi na ka senong dalek pan saki kini bak nyelap sisa kalong ka basisya te kalong kedit ka bakraw ka senong kejengi bangi pe pekat ba kalong kum ni te nida suburo hadu kata-kata ya kejeng start jangka kebot kam jangka excise department ba lap bud dia ban lap yakin ikam illegal kabadon box non kejumi te bal tentep ba pensai ba kalau kumni ya kini kejaka hakaba lap yak tu kam illegal kejumki kalau syarat nong jangka senong omdan yang dan sem sejam jungki lakir di ding kisik iklau hitam na ta aku juga poro kidon kilum kiwa te kalau kejaka baburi ba umju kamdan manu ban lek ban satu kijaka na terkenal kalau kejiksem kebu ya kibrio kibadan kijing temu ki kambean kijongki te na kalian jungi kum kesnong ni pedemjur yakini kibrio belum ti kene kam ngamtip lak madai menuru tambah ni pedemjur na kalian kesnong ka lawan rak si syahi ya kata ke jimam suknat kejing kejet ini kum kinong sensasnong nak pelong kami tinggal berkekek nak kalian juga isi kejungi bat ni dapat menjur sisa ya kan ka jingle kejungi brio ke kabak do nak kalian kejungi kalau ba ni kentu ya ki bojong ka ai bakin sim yak senjam ki bating ban pen sistem ya ki ladari manu ka kambe ai ka sa ka kambe ai na ta kadaung kentu jur ya ki bor bahalor ki bari pek kene ka benta bakin dan kenu jengma dari ban ai ke cepat saja ke baki di hok baki di banyo kat kum kikam maki kilale sasisian de ka basung buram talat ka tan juga excise department mar hi kawan kudo ina kas janmit jong kasing ublay ke nomor bagi kasing ublay dengan ngabungkam te menstet jong kasing nungkong kelawan kudo biang nga te panya kerpat dan jing trelang jing snok trelang jing kebosnong manipik kini kejaka dan mengaruh haipon di balingkot kat di bangala man penting ikut kod jangka isi members tu ni tinggal lepek di kejaka kalau setiap kejeng kedet kebajur kebakraw bagi melapan mundur bakum ketu kafak di kenon tu te ai ba ka ani ka sistem ban mudien yak di menu balong try tu akam ba sa sistem ba ngapan hi di penunjur di kene kejeng yak kejumpi ba ai ka an kan le ka badi bane habujuk poru nak kalian kesnong kama hamjor ya kinu kibrio la kilong ki traisnong lane kilong ki banabasnong ru bakin tunun kam lane banle ki kam an hapo posen sa jong kasnong daka baburam nasusongo bat sudan bok ba ya kene ka kam la ba ketnat ki bosor ka badi pek badi kini ki bayak kum ka an ban dei balalap upai ba ang snong nak trai tu kasngi
katu ke yang berok kui kelak pe dan kata kini kalau cuma ham ya baro nang di sekhmat bakin hap ban pikir mane ban kiar madon aku kini kijat kambean mane pokok senang kau